Mbayev hondo nemba nena nyana yo shive nene tu nza fako gen ke bibiro kwa shundon pishi menya kwa shimva one kwa ne ka kwa ole ne senge miga ka kwa alu kwa wa shachu wase ma se kwa shi se tavu ogan shi ma me pa bibiro ka have se kulu tolu sho hwa ti o ki sho hwa la o hi viri je kyunu kaluta zanza kyunu kaluta uza hela na hayo bibiro ka have se yang se ha na ha oluge lu profeti yila o Elisha profeti ne mo ki yeriko vava nyoka ga na ha nyoka ga lu bete va no ke ya on baye ba gani binegena ma va bangulu we o kpuru ti o ne kon yemsha we o kpuru ti o ne kon yemsha na ha bibilo ka vesi yangi Elisha profeti ne jene guma kangi vena hana ma wavefia ken tite ma ungomba duame uhwa dueshin ikyo ma va and Mbayev balake yamba ya and la yavu kuma kunde ha kaluwa uzuwa kwa ne kulutu sho hwa tioki sho hwa hi viri she kyunu karuta la zanza kyunu karuta ufacho zuan kwa molo ikene ke na ha mlu nanga shakwa ne ya mkame we Mbayev ya vinde yangala na avu fayeve vakbe shin bua ne va andeve alu bua la ande wa andu pe gajikpa yangave fayeve nde ya bua la ne va andeve mfati ufanga shin pinde yo yame kanyi kwa ya na vu bua ilu bua ya andeve ya lu duam ya vinde yangala na avu faye duam ne va andeve be me yavu faga na ha bakanyi kwa ya nave ungomba duam hingiru wande Mbayev na ya lu liam lamen sha organden idan gadia veje pa ve yila o ne ka o kpuru ti o yo tesikiaje yavu faye ilu organden ya Wanye gbekpuru ti o ga sai hundu na ti o ga ka organden kana kpuru ti o shima ve to sha ka bibiro ya ve kai itiokia ya Mbayev ba vulu olu ne o lai we o kpuru ti o ne kondu yemsha ya ve faye ya lu luwe ovesen na igila ahunye Elia ya lu profeti o ya lu chive van yeme ondu ya va yeme na sha keke usu akeke lu ne usu ne ya kokolu na ha sha wo ma yeme misha kape ya ondu yeme na jela na ha Elisha o ya lu Wanye o profeti Elia ne nenge kwala shiene kai ya shimakpa aluko shima don wenga chilu da hinde na ha une ba nyoka ga ne ve Mbayev ba shilu lamen na dan pa alu shima vande vi unga jekpa Wanye kanyi ne mani gbo unenge organden ya ne luka hi group ne lu kwe o shi we lu tuan pa unenge organden ungu lahana olu na kputio na yem na kondo na yem sha kanyi yo shame na ka tioke ye nave Mbayev ba hingi o ngomba baduan ve va ande ve ha nya chena mo kwa ne am pe semba selumba yemba lu ne agba pese ko yu ta ha lamen sha organden da ka kwabo ma vana mtsahakpa gadio Mbayev ya vinde yangala biva hingiru kpenku shi biva hingiru no zuana iyo vihe ba ya ve kpe ga ve vi yo pa fawe o
duam kolun wande ma Mbayev kunde ha kalwa kamba yamba yavulu hela yan duam handeve ay yange ne kilu Wanye chukuna hana nege organden na woko asha na fele na kasha bagani yakabe ke o vese melu na we chivi mongo organden kaya mam tuho me mana tuaje wo ngwa kwane na ha kaukishimana na kan bia Wanye olune Mbayev na have zuan Iveren shiv zuan taha ka kwam so menya ya se chicha ma se hen sha mejela alu digbe lamen sha o danga liam yo iluye mama iluye na kwa oni dodo ya welu Wanye pa oni fate o lamen o dido oni zuan Iveren menane kya ngishe Rebecca zashinwa zuwa kwala kakagene sibem tio kindu kalinyi Rebecca zashinwa the no shi wa ya ngi wo likpe jolu no ko ne kesim gerem lue nyam o nyam na ha kesim gerem na ola na o nyam ba ya lo zende ne mila na Rebecca hingilulu wa kwasu ola one to one yem yana e on yama de tindi wan jama Rebecca ya elin kwala jama ka to see ka kwaso ve so jina ye da Rebecca yimemi da na isakai ahingi lulu ngo te wasu tsote isakan jela yakoma isu jela ya hingi lulu kwaso isakate wase mango yako uso olun kwaso su shana zanza higene so olun kwaso yila on ekate wase kijijingi shamlu o yesu pa ka tombuna shunjela ma tombulu we ma mo si dondo Yesu Kristo jene ka olun kwa eke ahondo Abraham ahondo Isaka mana ahondo Yakob ngona Rebecca la ko dido ya unenge yanga da hingilulu kwa su Isaka ga we kwa kune gba organden na ha olun kwa lo shin wewe ka organden jepa alungu olun ko njala mbagane ozu Iveren kwaka malungu la ha mbagane tuhwa ve yele we o vesen welu ngu organden pa me mo olu manu ojo tuhwa na la doga diden we duan ba hentane vandu shin ve no za yo ketaga lamen o dido lamen o bem on do ne no Iveren ba hon ba chi ja olun ne bibiro lune dido mbaye ba hondo ma ele nene yo idon lamen ne ve don ba on do ne na Iveren sa she gane msune